Manang Biyada! Hello, gagayam at timanan to gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao matan itinaragsak nga oras, ititunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama? Nay. Mayat man dito inusar managan mo kabsat o. Ngam sakbay ti amin, makablawa mampay da Jennifer Aranas, ngagdangdangag dita San Juan, Batangas, at taga Tabuk City, Kalinga. Ni Catherine Gay de Ocampo at taga Luna Apayao from Mary Jane Manglalan. Kani Rudy Sudaria dita California. Kastoy man ti kunani kabsa o dir man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Iso kayat ko nga ibinglay dahito kapadasak, tabarang makaitad mo at iti adal kan leksyon kadagiti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarena. Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayon anyo ba't tinagan ko? Anya mo nga amin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Bakarena, Elena Esperanza. Iso anayunak man tanagan mo. Ta nagrigat abaliksyan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka rin kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmanta dakulap yaw. Adtoy. Ay sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin yung itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. No karne akman sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad. No kwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Ado pay nga ro datawan ti panagbiag ko ah. Thank you nga ro, Barok. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nanang, agsakit mo to niya rawat akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na lata. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga anala kaakaptan ti sakit ni uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta bilibak ka talaga kinininong ko, nanang. Ado, ti may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang pait. Ni Anselma,
nobyak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamet, kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon. O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sika ti malaan to'y anak mo, nana. Agyaman hak Ay wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakaamwak kina Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami gayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final, nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babaya nakita ki di balayaw? Nakita ka ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yo ka din. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Anya. Nubya. Ngay. Saan aya? Adi taga kabangibang abarangay tinubya ni Valeriaw. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga ano ngay dayday? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya. Di nala inyad adayumit tayong tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dahil Valeriaw? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayat na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagabuam, insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan. Uy na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo, ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayaga na madmadlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di na pulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay, kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay, basta insan. Napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Ad-adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valeriaw? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang raw dabak nang nukasta.
Ada napansin ko iti nubya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto laki diti hulak iti na babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko kenga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kuwan no kwartam ti magastos. Kan may sa, di mo man pampanunuton ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adyala bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, bye-bye am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Tadala nga ruden asawak. At dapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa ti meriendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso nalaang tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, Ninong. Wala. Agmerinda kayo mutlan. Sige, Barok. Kit agyamarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagawid ang Janubiang Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung hijanubyak. Napintasan niya. Nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko ana. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko ana. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ron tinakita kin ko ana.
Mumait nga aghulhula ak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbuting mo dagit ang ibagbagayon ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga road iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay pay lapo managnaka. Nanang, mariribukan ak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya da ita. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang da jay nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ang itaramidak ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti abayin barok. Kandi mon ibaybayag ti relasyon yaw. Tama nga numabalo manay na Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging genoviam. No makiasawa manay, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige, asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. When no pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak a komportable. Kan adda problemak. Kat kaya't ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off ta pay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatinak. Namapay ngaya sinaanak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay sa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangitay niyan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, no niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sika mo't gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imayak dito idin, Anselma. Iti san pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Taamok, nasakitan ka iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Diyak mat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Anselma, nalaingak agkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha?
Halaman nga rod, manong ko. Naulpit. Adawal. Tisimang bay. Kanyak. Ay na, naglaing kamot gaya mga agkanta, manong ko. Sana pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, adda nadamag ko. Di mat nagsina kayo, ijay nobyam? Unsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, adda nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sungat taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinangibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamwak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Nay, kahit anyan basol ko di tangay. Naiturong siguro mit ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling nga asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Ay, kwa. Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastang inaramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmit lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagay. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, nukasta, namin upatan anabalo ka. Wen, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yan tabi na namin na kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manan nga umay dito eh? Kumpurme, makitang tao. Apay nga agsakit ka matan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round. Yakam mo. Dan samit mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up pare. Amangan mo no anyan aitan. Agpasukon kan na ijay nobyam. Sanan? Sinaak de jayang. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Mga no sumarunuak mo kaya't kumibit kang biyag Ison samit kag sakita kaon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iso sinakon, dadya babalwan.
Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano. Masya na kankwa ng gapo iti butang ko iso sininaak. Kat no makitkitak ta anak ko iti bunyag mababay na kankwa na gapo iti inaramid ko. Kat kadag iti dumdumngag di ko matultuladan ti inaramid ko ta sana nasaya at tikasjay. Adamot ta nasawa ni Valerio kat adandwa nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan tagayim mo. Oh. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayim yo Jenna Almoite. Dakkel manen nayaman kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.